eegana kam bira dhaqe ka sadaffaa ka ija hin qabne san bira dhaqe jechuudha. Yeroo ka ija hin qabne bira dhaqu san maal jeen nama na akkanatti rakkadhe bakka akkanatti deema rabbi boodaan si malee nama tokko hin qabuuti re'ee takka naa kannii jennaan ka re'ee kun maal jeen ani gaafa duraa miskiinaan ture rabbiituutun na duroomse ija hin qabu ture ija tiyyaas rabbiituun naa deebise re'ee tana keessa tafeete fudhadhu tafeete dhiisi jeen nama galteef ka galteefiin sin jaaba yeroo kana ani malaayikaadhaa jeen rabbiituutu isin mokoree gama keessanitti na ergee saahibban lamaan keetirratti dallanee jira atirraa ammoo jaalatee jiraa jeen warra rabbiin isinirraa jaalata rabbi isin haa ta'isu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دران درسي وبليان كي يبغانا كيان نويدن جاتي غورسي كينيا أرانتنا متدورين إسا رحمة ربي را أبديهن مرتيني جا رحمة ربي را أبديهن مرتيني غورسي كينيا وسديرة ديم تدورا الدنيا توني غندم قراتي تلمدا همينيا دلي هجتشو قبل تصدفا يوم قام ربي كينيا ديبو قبا هاسو جورة ديم يرو مراسة كاف غرق آمادورا غرق قلبيتين ندق جيفت داني سنينجا متى دورين غرسة كينيا مالي والإنجنة رحمة ربي را غراهن مرتينيجا غرو تقفا مال والإنجنة الدنيا تون غندمو قرات ilmi namaa guyyaa garaa ayyoo isaatirraa baherraa mokkora keessa jira nu cufaatu amman tana yoo nama takka rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti dhiphise namni kun mokkoramutti jiraa je'ee ni beeka garuu yoo horii itti kannee itti ballise namni kun mokkoramutti jiraa je'ee namni beeku nama muraasa tokko horii rabbiin sitti ballisuus sitti dhiphisuus mokkora keessa jirti irra hedduun keenya yoo namni tokko dhukkubsate namna kana rabbiin isa mokkoru jira fatanaa keessa jiraa je'ee ni beeka garuu yoo fayyaa qabaate namni kunis mokkora keessa jiraa je'ee namni hubatu nama xiqqoo takka rabbiin fayyaa sii kennuus yoo dhukkubsattees ati mokkoruma keessa jirti amman tana dhiyoo tana waan ta'e sooshaal miidiyaa keessatti ni cufaatutu beeku biyya turkiitii fi biyya suuriyaa rabbiin biyya muslimaa cufaatu nagaya isaa naa godhuuti jechiin sossooteetiti nama hedduututu irraa dhume jara kana rabbiin mokkorotti jira nama cufaatu beeka garuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa nuti warra jechiin isaanii hin sossoone mokkoro guddaa keessa warra jiru nutiitututu jiraan sinja isaaniif rahmata godheeti ijoollee xixiqqoo san cinqii addunyaa tana akka hin agarre guyyaa qiyaamaadhaa keessatti haadhaa fi abbaa isaaniitiif bishaan qabanii haadhaa fi abbaa isaanii warra barbaadan godhuu mala teenya ammoo guyyaa sayyoo ijoollee xixiqqoon sirraa duune hin argatu ijoollee xixiqqoon isaanii nabi Ibraahim waliin ta'uudhaa warra alayhi salaam nu keessaa namni akkanatti hubatu orma muraasa takkaa yoo rabbiin shakkii fi cinqii keessa si kaayes si mokkorutti jira yeroo mokkoro tanarraa dubbatu rabbiin jalla jalaalu rabbi i'lamuu innama alhayaatu ddunyaa la'ibun wa lahwun wa ziinatun wa takaathurun baynakum fil amwaali wal awlaad i'lamuu beekaaje innama alhayaatu ddunyaa jiruun duniyaatun lahwun la'ibun wa lahwun isintun tabumaa fi qishinaadhaaje
mee ammantana ijoollee tana yoo ammantana laalte jiruun tun isaaniif maali tabuman agarre aada taphatan beeta lamaan ja'an dirree dawaa keessatti san itti taphatan yeroo umriin ta'e findaataa geesse ammoo yeroo san jiruun tun qoosaa sitti fakkaatti bar humaa takka yoo gorsiteenis yoo rabbiin rahmata godheef malee sin dhagayu garuu yeroo umrii ammantana nuti jirru toora 25 kana yeroo dabarte ani gaa 25 waa ifin hin jenne beek yeroo achi geesse watakaathurun horii kana walitti qabate fi ammas walitti dhaadataa bar ani bar mana asirraa hin qaba Sabbiyaan irraa hin qaba Finfinne irraa hin qaba Adaama irraa hin qaba ani ilmoo 5 qaba ati 3 qabdaa isiin ja walitti dhaadachuudha mee karaa sadeen kanarraa achi jiruun duniyaa asii achi waan biraatii namni nan jiru asaabo ati gaafa ijoollee tapha yeroo kaan ammoo qoosa yeroo guddatte ammoo dhaadannoodha horii fi ilmaan keessatti je isii tana rabbiin jalla jalaalu rabbi maalitti fakkeessa obboleeyyan kiyya kamathali ghaythin a'jaba al-kuffaara nabaatuhu je jiruun duniyaatun akka sifa roobaatii jee bar kuffaara yeroo jiru as biratti qotee bulaa jechuusaati dachii qoteetiti waan biqilu san awwaalaami nama kaafiraatii fi kuni wanni itti fadhame iimaana isaanii waan dhoysaniif bar kaafira jaamanii akkasani roobi kun yeroo roobe biqiltuun tun guddattee akkamitti bareeddi obboleeyyan kiyya bareeddee magariisa taatee eega guddattee booda jiruu duniyaa tana rabbiin akkam godha caccabseetiti hoshammammeessee daaraa isii godha akhiraa keessattis nama jiruun duniyaa tun isaan hin dagneef araaramaa fi jaalalatii yaatuutu isaaniif jira warra jiruun duniyaa isaan deeyde ammoo ibiddaatu isaaniif jira wamal hayaatu duniyaa illaa mataa'ul ghuruur jiruun duniyaa tun waanuma qalbii nama deeydu malee waan biraatii mitii jee obboleeyyan kiyya hadiisa bareedaa tokko keessatti rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل جرسدي بني إسرائيل را ورته أبرس تكو قاميسا قام سوميت برس كيرتبه وأقرأ تكو أمو كمتا دوبات نمر فين سهين قم نجتو وأعمى takka ammoo ija hin qabu balla jara sadeen kanarraahi rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu dubbatan allahan jalla jalaalu jara sadeen kana mokkoruu fadhe gara isaanii malaayikaa sifaa namaatiini itti ergi yeroo gurbaa qaama soomii bira dhufe qaama barasaa san bira gizee dhufe mal je'een mal feetaa je'een maltu gama keetitti jaalatamaadhaa jennan لون حسن وجلد حسن جين بفا بريدا في قام بريدا سنين فدا جين هايا هوري راهو غما كيتي مالتو اكان جالتا ما دا جين غربان قام سومي قام برسا سمال جين هوري را وني انا برتي اكان جالتا ما غالا جين غالا رمايا قبض تغرا قبض يچو اساف كنيتي قام برسا اسا سنيس malaayikichi akkunumatti isa haqe gogaan isa khalloon isa bifti isa bareeddu deebitu gaalas tagaraa qabdu tabaatii kudhanii kanneen eeganaa maal je'een baarakallahu laka fiiha isii tana keessa rabbiin gaarii turtuu barakaa keessa sii haa kaayuu je'eetiti biraa deeme obboleeyyan keenya gurbaa rifeensa dhubbaa san bira dhufu kan rifeensa hin qabne isattis yeroo dhufu ati hoo gama keetitti maltu jaalatamaadhaa jennan ani rabbiin subhaanahu wa ta'ala rifeensa bareedaa akkanaa kan nuun fadhaa ilmi namaa sababaa dhukkuba kanaatiif na jibbaniiti kunis akkanarraa deemuun fadhaa haya gama keetitti horiinoo jaalatamaa maalii jennan looniin fadhaa jeen horiin fadhaa jeen yeroo kana rifeensa saasan qabeetuma harkaan haqeen rifeensi isaa bareedatti deebi'eef eegana loon baatii 10 garaa qabdu isaafis kannee rabbiin gaarii turtuu keessa sii haa kaayuu je'ee biraa deeme ka ija ballaa sanitti dhufu yerootti dhufu
ati hoo maaltu gama keetitti jaalatamaadha jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ijatiyya akkanaa deebisuun fadhaa ilma namaatiin itti arguu fadhaa jeen horiirraa hoo maaltu gama keetitti jaalatamaadha jennaan re'ee tutuutu jaalatamtuudha jeen isaafis re'ee garaa qabdu kanneefiiti biraa deemu cufni isaanii jaalawwan kiyya ka islaamaa horiisan ni dhalchiifatan tokkoofis laga takka gaala guutuu taateef kaaniifis laga takka horii bimaana loon guutuutu isaaf ta'e ka ija hin qabne sanis laga takka guutuu re'ee arkate gaafa kaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa malaayikichummaan san sifaa isaaniitiin itti dhufe eenyutti dhufe dura ka qaama soomii san ka qaama barasaa san akkuma isatti qaamni isaa barasa qabu qaama isaa ka balfitu kana akkas ta'eetiti isatti dhufe yaa namana karaa tutuutun natti citee ani haajamaadha karaa kanaas biyyaan an dhaquu fadhus rabbi boodaan atiini mee gaaluma takka naa kannii jeen na waliin jirtani gaaluma takka naa kannii karaa kiyya akkaan imaltuu itti galuu fi jennaanini namtichi qaama soomii kun maal jeen wal huquuqu kafiirun jeen haqawwan hedduu tutuutu jira ani sii kannuu hin danda'uu jeen gaala takka hin qabuu jeen obboleeyyan kee namaan si beekuun saha ati arra dura qaamni kee baras qofa ta'ee ilmi namaa itti si jibbuu hin turre eeganaa rabbiin si dulloomsa eeganaa rabbiin qaama bareedaa sii kannee horii sii kannee sin duroomsine jennaanini horii kiyya rabbiin naan kannine innama ani ammoo horii kana kan hin dhaale kaabirin an kaabirin abbaa kiyya irraa hin dhaale abbaan kiyyas akaakoo isaatirraa dhaale malee rabbiin naaf hin kannine jee addunyaan fatanaadha isin hin jenne akkana jeen yeroo kana yoo wanni ati jettu kijiba kee tahe rabbiin akka duraanitti si haa deebisuu jedhee du'aa'ii itti godhee biraa deemu kalammadaa bira dhaqa kalammadaa sana na waliin jirtan akkuma na waliin jiraatanii fi bar sallu ala nabi kaloonii sanbira yeroo dhaquus kaloonii kunis maal jeen waanuma kaduraanii san kagaalaa san jeen sanuma jeen rabbiin naaf hin kannine anis abbaa kiyya irraa hin dhaale abbaan kiyyaas abbaa isaatirraa hin dhaale haqawwan hedduudhaa sii kannuu hin danda'u jeen yaa boo yoo ati kijibaa kee taate atis akka duraanii keetis si haa deebisuu jeen isaanis eeganaa kan bira dhaqe ka sadaffaa ka ija hin qabne san bira dhaqe jechuudha yeroo ka ija hin qabne bira dhaqu san maal jeen namana akkanatti rakkadhe bakka akkanattiin deema rabbi boodaan si malee nama tokko hin qabuuti re'ee takka naa kannii jennaan ka re'ee kun maal jeen ani gaafa duraa miskiinaan ture rabbiituutun na duroomse ija hin qabu ture ija tiyyaas rabbiituun naa deebise re'ee tana keessa tafeete furadhu tafeete dhiisi jeen nama galteef ka galteefiin sin jaaba خذ ما شئت ودع ما شئت كفيت فرد كفيت لك سيجين يروكنا أني ملايكا داجين ربي توتو اسم مقري غما كيسانيتي نيرغي صاحب لمان كيترتي دلني جرا أترى أمو جالتي جراجين والرب نسين رجالة ربي سنا تايس آمين فتنا داي سنين جنة همم فدي هلكن ديرت بريون إسا واهن أولي الدنيا تون هم فيت قدد إسين تون حقيرة واتي قودة عمرين تينيا هم فيت ديرت أبري سينو كينيا واهن أولمني الدنيا تلتلا رخشنتون جالوون كيا كإسلاما أكن ندغنين سنجابر يرو ربين هوريسي كني مكورا كيسا جرتا هوريسن أكا رسولة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكنا جاي فتي ملي walittiin qabadhan je'in obboleessu addunyaan mana mokoraati
beekuu qabna tana fayyaa qabaannus fayyaa tana rabbiif ajajamutti dabarsuudha malee maaseeta irratti isii tana dabarsuu hin qabnu obboleeyyan kiyya ka islaamaa haasawni keenya jabaan ammoo kalammadaa kana dilii hojjechuun hammeenya isiin qabdu amman tana yoo haala muslimni itti jiru yoo laalte xiqqeenya keessa jirra dilii hojjechuun salphina obboleeyyan kiyya addunyaa fi aakhiratu jiruu dhiphoo taate nama jiraachisaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala waqaala jalla thanaa'u ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري نمننا يا دجر غرغل فإن له إسقى نفتها معيشة مالت إسابتها جرون ضنكا ديبو تاتيج جرو ديبو تاتيج توتو إسابتها غيا قياماتس حال بلاته إسقى سناجي أمانتنا yoo gara olii kana biyya awurooppaatii fi weestii tana ameerikaa yoo dhayte namni gammachuu ka qabu seetan malee wallaahi alladhii laa ilaaha gayru nama rabbi beeku namuma iimaana qabuutu gammachuu qaba malee warri kaan gammachuu hin qabu gaafa takka riisarchii takkaan godhe odoon BBC ilaalu jiruuti 2017 2018 2019 biyya iskaandinaaviyaa tanaatu tuutu addunyaarraa gammachuu qabaa jaan ganda Deenimaark Noorweey ganda kanaatuutu gammachuu qabaa jaan garuu waan isin ajaa'ibu joolleen isaanii tiineejarsiin ta'amata 19 shugguxiidhaanii if ajjeesiisin jaa eega gammachuu qabaate maaliif if ajjeesi amman tanan agartu dhukkuba dipireeshinii mukaa'oo dhukkuba jaamu arra dura isiniif hin himne sababni guddaan irraa nama dhawu al-i'raadu anillaahi isinin hin jenne rabbi irraa garagaluutuutu namatti fidaa jee namni muuminaa waa hunda qadar rabbiiti isaatu jee waan inni jee gammachuuni qeebalaa eeganaa rabbiin keessaa ni baasa dilii hojjechuun jiruu dhiphoo taate akka jiraannu nu godhu keessaa'uu xaalibal ilmi dardara akka kiyyaa ka ilmii qara'uuf lubbuu teessan durallee lubbuu tiyyaaf kaniin dhaamu maali dilii tana jaalowwan kiyya ka islaamaa dheeysuu qabnaa wanni guddaan dilii hojjechuun nu dhorkitu maali ni beeytanii hirmaalun beekumsa nu dhorkiti amma nu cufaatuu mee ifin gaafannu quraanii haffazuun nutti hin jabanne jabaate wallaan jaban hadiisa haffazuun nutti hin jabanne hadiisa gargar baafachuun nutti hin jabanne obboleeso hadiisni kun sahiha kun da'iifa munkara mawduu'a jennee calli jenneetuma sheer godha hadiisa kijiban sheer godha nutti hin jabanne gargar baafachuun maaliifi jettanii hiyyanne maaliif nu jabaate sababa maaseetaatiif nu jabaate bar waan cubbuu hojjennuufi qur'aana haffazuu dadhabne hadiisa illee haffazuu dadhabne obboleeyyan kee rabbiif ajajamullee dadhabne ajallakumullah gaafa tokko taarika bareedaa takkaan isiniim imaamu shaafii imaam abi abdillah muhammad ibn idriis ash-shaafii al-qurashi rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a inni kun colle riwaayaan takka isaa qur'aana amma torbaa haffaziyat takka isaa amma 10 haffaziyat qur'aana eegaa haffaze ilmi adeera isaa tokko maal jeen inni warra ghazaat rabbiin filistiin bilisa baasee rabbiin waa gammachiisu laaleeniti yaa shaafi'i ati oduu kanatti sammuun ta'e qartuu taate tana fiqihii fi ilmii nu baruu qabdaa jeen ilmii tanas madiinaa dheeqeetiti gootaa muslimaatirraa baruu qabdaa jeen gootaan muslimaa imam abi abdillah malik ibn anas abba madhhab lammadati isan cufaatu rabbi rahmata godhuuf rahmatan wasi'a yeroo kana haya kitaabni isaa maalii jeen nama na gargaaru ni jira harka baasee kitaaba imaamu malik kitaaba kam qabanni intaatu achi bir muwatta qabaji dhugaasaati tasmaa mallaki achi keessa hadiisa meeqaatu jira callaan baase innaa amma qarshii 100 mobaayil baasatee ilaaluuf deema laal hattuu
أيانا إيش تقول موبايل بس أبليكيشن رد حديثكم تكافي بس الديتي في جهاتني تك لا لمن تك حديثكم تكافي بس الديتي في جهاتني تك وبلينكي هل كنت كوكيستي حفظه ما يجتك أكا كينيا بر في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله أكنا جاني كرون ينجروا بركافة ثاني نتكلم مجنة اللي كرون الدم نبر حديث صحيح تكوكي ستيجا وبلسو حديث نما أوديس تلاقيتين سندان حفظتي إسبردك إيجا إسبردك ilmi haffazetana isa duratti hifziidhaani baase obboleeyyanke yeroo hifziin baasu calloomina isaa kana laaleetiti irraa gammade imaamu maalik eenyurraa gammada imaamu shaafii irraa rahmatullaahi alayhimaa rahmatan waasi'a oduma akkanatti hifziidhaan oofu jiruutiti dhaabeetiti gara isaa yeroo laalu gaaddiduu isaatiin dadhabee je buruja isaatiin dadhabee namni rabbi sodaatu buruja qabaabar akka nama biraa wajji dubbii mannaayidutti isa wajji mannaa gun dandeessu yeroo kana imaamu maalik gama imaamu shaafi'ii daawwateetiti oofi ja'an riwaayaan akka jettutti halkan sagal keessatti obboleeyyan kiyya hadiisa san cufaatu isarratti fixe yeroo kana bakkaana haasawa kana cufaatu kanatti isinii dheereessan bakkuma tana isinii himuuf imaamu maalik imaamu shaafi'ii malji rahmatullaahi alayhimaa rahmatan waasi'a yaa shaafii jeen rabbiin qananii guddoo sii kannee jeen sunis maali beekumsa sii kannee beekumsa kan nuura ifa inni sii kanne kana dukkana diliitiin hin dhaamsinii jeen dilii hojjechuun dukkan beekumsi ammoo ifa qalbii tana keessatti lamaan bakka takka taa'uun abadan hin taatu hifziin tiyya akkanaa haftuun fadhaa yoo jette dilii lakkisuu qabda لا هفزيت يرى حاجة مستحاجة ينقبوا يوجد والله الذي لا إله غيره دوران قرآن دبسودان جدتك دبسو أما أنت القرآن أسرى بوسني دبسو مالي بنتي ألفت سببا ما سيتت تنافبر وللو إسات شكوت إلى وكيء سوء هفذي فأرشدني إلى ترك المآسي وقال لي إعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لآسيين حفظي حفظوا الدبوكيان وكيء فيه ميجين وكيء ابن الجراح رحمة الله عليه رحمة واسعة عالم رباني قدوة أكا أديفمتي أبليانك يو كتاب سدي حركتك أبتي وكيء ابن الجراح إسا ديمو جرو يو أغرتن كتاب سدنسن حفظينك أبان سنجا إسافيني مدى جيلان mee amman tana yoo dhukkubni nu jiraate ulamaa'ii teenyaaf ni himannaa nuti bar bakka meeqa dheeyxa bar onneen na dhukkuba nin deema dhukkuba keetiif garuu qura'aana keessa jirti dawaan isi hadiisa sayyaa keessa jirti nin himee fiije fa arshadanii inninis na qaceeltee ilaa tarkil ma'aasii dilii lakkisii hifzii yoo feeti وقال لي أما سنانيجي إعلم بيك بأن العلم نور بيكم سجدتم إفاجين ونور الله لا يؤتى لآسي إفني الله أمو نمد لا وادف هنكن نمو وني قدوان دبنو علمي دبنا ونوتي أمانتنا إن أغرتو نموتو عالم إفكيسي فتوى هنتاني كنو تجرابر عدوتا إيه هنكراني بالله عليك وانفد جاء وانفد بكم سنفدا علمين قرأوا جرا حديث حفظوا فدا قرآن حفظوا فدا دل الرافقاتو يو دلي كيسا سنو غم ربي دينو عبدي مورين أسوني نوكس جامي عبدي مورين غم ربي دينو يرو سر ربي نوكيبل وربي نسان كيبل ربي نواتايس دلي حججون تان الهوان والذل نمرتي نملافاتاتا في أمس دلي حججون تكين ميلالي أرانتنا إبادة أكا أجائبتك أبتي فولك كإفه يو بروان هنجن فزلك آخيسا يو سن دورا ورفو لإساني دورا تكاتو ورا صاحبوتك يجتو ور دورا مودي سك أبتي
kasi arrabsu saahiba keeti dheengadda akkanan turre lakkaatun tullaadha sinja khafiifa taata Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma inna lilma'asiyati diliidhaaf tahaadhaa jee bar maaltu tahaadha nama dilii hojjetuuf jechuusaati bar fuulli isaa gurraachaa jee qabriin isaatis dukkanaa jee rizqii isaa keessattis dhiphoodhaa jee makhluuqa keessattis jibbinsa isaaf darbaa ni tuuffatama nama dilii hojjetu wa rabbil kaaba akkaan siin jee dura warruma arra saahiba jettee jumaa VIP jettee kanatti Facebook irratti poostu gootu kana isaanuma dura si jibba rabbiif ajajamuun ammoo jee fuula keessatti nuuraa jee nama rabbiif ajajamu fuulli isaa ni ifa bayaadun fil wajhi wa nuurun fil qabr qabriin isaatis isaafi iftii jee warra nurraa du'e cufaatiifuu rabbiin qabrii isaanii haa ibsuuf nutilleen guyyaa tokko achi dhaquun keenya waa hin oolle guyyaa sanillee warri qabriin isaanii iftuuf irraa rabbi nu haa taasisuuf rizqii keessattis bal'inaa jee bal'ina sii darbu ilma namaa keessattis jaalalaa inna alladhiina aamanuu wa amilu saalihaat sayaj'alu lahumur rahmaanu wudda mujaahid ibnu jabri rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a isaanowwan rabbitti amananii dalagaa gaarii dalaganii qalbii mu'minaa keessatti rabbiin jaalala darbaa fiije warra qalbii mu'minaa keessatti rabbiin jaalala isinii darbisan irraa rabbi isin haa taasisu yeroo mu'minni si agaru si jaalata mu'minaan jeebees munaafiqan jenneen munaafiqni abadan isin hin jaalata diliin xiqqeenyaa hin jenne xiqqeenya san keessaa hadiisa bareedaa tokko isinii faahimu garuu odoon hadiisa san isinii fahimne ammaa soggutaka sallu ala nabi والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وأبو النعيم في الهلية والطبراني في الكبير بسند صحيح لغيره رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث ثوبان عليه من الله رضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها يوشك نديها تاجي أرمي إسني رتي وليامو رتي إهاتا أكا نياتون نياتا إساني ترتي وليامنتي إسني رتي وليامنيجي أنو جي رسول ربي تيتو صلى الله عليه وآله وسلم يرو نمني نياتا نياتو وليامو بليانكي مسلماس إسن كانت أبمسي سوداف أرمي مسلمان تاني أكا تقون كيسان يرو نياتتي وليام تانيتي isaanis isin dhabamsiidhuudhatti waliyaamanii aqiidaa isaaniitiin ka adda amantaa isaaniitiin ka adda biyya isaaniitiin ka adda yaada isaaniitiin ka adda ikonoomii isaaniitiin adda garuu muslima dhabamsiisuudhaaf takka yaadi isaanii warri arrantana harka dha'uu jirtanii fi dhiyoo tana balaaxaa oofu jirru sanni beeytaa miti wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru أبداً تيسنين قبلون سنجابا إسنين جالتني ربي النتيمير أتي مال ولي راقم مال ولي راقم نات فيتو لايك نغدي فيتو بلوغ نغدي مال ولي راقم فيتو حكيم أسن غوتا جاي فيتو فوتو تي يغرغل چيك ألما ديما إتدين مال ولي راقم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن جيبر never ever yachuur abadan isinin jaalatanii je abadan ati waxaxe amatta isan beene tajala caqe isan ammo they will never accept you sinja wa rabbil kaaba suman qeballe hanqasadi jetto isinirra waliyamani tokko gaafate sahaba فقال قائل يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ ونين دبمسيس فدنيف قياسا كيستي نتي أرمتك أوهيجين قال صلى الله عليه وآله وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل إذن قابزا كيستي هدو لجي قروا أكهو مجبشانيتي ملي مسلمي أما سقافين قابل
namni kan nuti ammantan namni kan hedduminaan haji miliyoona 10 bisirraa jijjiiru warri Itoophiyaa keessa jiru musliimoonni meeqa one la siringin haya la isan 1.8 jaan lakkoofsaanii keessatti garuu musliimoonni 2 billion gabaabdutti ammoo nuti takka afuraffaadha obboleeyyan keessa yoo akkas taate amma miliyoona 8 miliyoona 2 akkas jedha biliyoona 2 amma biliyoona 8 140 dha nuti obboleeyyan keessa takka afuraffaa heddumina moo hedduu miti garuu akka hoomachaatii jeeyise hoomachi humna qaba hoomacha baharaan agarre obboleeyyan keessa humna qaba garuu isin akkasii je xilaatowwan keessan keessa qoma isaanii keessa sodaa keessan ni baasaa je gaafa duraa rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam amna baatii ka hafeefi asbiratti kaafiroonni ficcaan ifirra fixuu turan nusirtu birruubi masiirata shahrin je amma muslima jattaani fasbichaa sinjaan ifi wal haalolan obboleeyso sheekootiin darasaan tokko marree wallala akka ammatti jiru nuti wal haalollo obboleeyso mashghuula nuti wallaluun wal arrabsuun gandaa wal qooduun mashghuula tana namuutu haalellis qalbii teessan keessatti laafintii darbaaji ammas ni jee faqaala qaa'ilun wamal wahnu yaa rasuulallah laafintiin tun maali jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hubbu dunya wa karaahiyatul maut addunyaa jaalachuu du'a jibbuudhaaji addunyaa ni jaalanna mun jaalan addunyaa bar mataa isitti jaalachuun rakkoo miti bar garuu rabbii irraanfachuutu rakkoodha du'a hoo eenyu yaadata khutubaa waa'ee du'aa nuu godhamtee obboleeyyan kiyya unnootii amma akka agartulan islaama dhabamsiisuuf takkaa yaadii isaanii nuti hoo humnan qabna akka hoomachaa aqiidaadhaan gargal wal baase gandummaadhaan wal baase aada jimmaa aada dirree harargee jettaan arsii jettaan nutiitu goota isin marree shamaraa dhufa ganda tiktookfaa ni beektaami isaanoo palaana amata dhibbaanuu irratti baasanii lafa kaayanii jiran islaama dardara isaatii fi shamara isaa daaraa godhuudhaaf taankiin nu barbaachisu wanni nu barbaachisu wallistuu takkaa fi burcuqqoo takka farshoo qofaa tootu nu barbaachisa yeroo ammaan tana oromoo muslimaa keessaahu yoo ammaan tana waan takka rabbiin nutti bal'ise gammachuu teenya farshumaa fi dhichi isaanii garsiisnaan jayi kaameeraan sirra hin jiru dhugaa keeti jayi maal taatu akkasumaami burcuqqoo takka farshoo shamara takka rasi laamshaya غزو الفكري يادان داران وقدن نوتيو إيجي جري تكا أنا فئة مسلمة أنا فئة ولل جئني وانا هالكني هندو جتي ورون غرسان ألمان تناسي غرس يو فقات دقيقة صدوميشن تكتش متنا دين سنجاوني جزير تكين ينجني مال الرأي ما سيت الرأي بر ملء غافة درا صحابوني أبليسو لولا يرمقبان أجر إمام أبي سليمان خالد بن وليد ابن المغيرة المخزومي رضي الله عنه جرى ولي جرى وللو لولي مسلمون نم مكترن نمكم ديدمي أبور ترني بر جرّكان نمكم إبلا مرة أول غيّا سجل كيسة دارا إسام غريبر الرجال بليون لما ولين سودا guti kaba masjid salat subi rufen salat ina garritan sodaka shuguti kaba bar haya arat shibur noko ye gazaw dija masakin wontu qarasubi haya arat shibirite kafe jegezi yo wonni tak bagji nirifat ma seta sani yo tawba irade bite wallahi sinjabar nujufatu dam nebar saa kuda takarrafte numa dufta salata subi
haya dubare gama rabbii deebi'uu hin qabnu silaa tabiraati jiranii dheeratti moo gama rabbii deebi'uu hin qabnu awoo warra gama rabbii deebi'ee rabbiin isaan qeebalee laa rabbiin waa ta'isu du'a duratti warra tawbaa deebi'ee rabbiin waa godhu du'a irratti rabbi shahaadaan waa qunnamsiisu eega duune ammoo jaalala isaatii fi mana bareedaa san warra harkatu rabbiin waa godhu aboo isin cufaatu rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa urgeessu gaaddisa arshi jala warra taa'u rabbi isin haa godhu rizqii halaal balloo isaa rabbi isinitti haa cabsu gama rabbii deebi'uu qabna qaasatan obboleeyyan kiyya ammaan tana ji'ini ramadaanaa dhihaachuu jiraami aboo warra ramadaana rabbiin isaanii kannee nutillee ramadaanatti nu kannee achi keessa khayrii adda addaa hojjetee ibidda jahannamirraa bilisa ba'ee warra jannata seene rabbiin waa godhu قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا جبرانكيا ورلبوان إسانيتي رتي وسنبه رحمة ربي را أبديهم مرتنا جيبر رحمة ربي را أبديهم مرتنا أبو أن فرشوا جيمو فرشوا جيم زنا كنين قدمو إن الله يغفر الذنوب جميعا الله جل جلاله دلي شفاتو أرى رمانما فرشون دوغيس ورب الكعبة فرشون دوغيس زنا هجت زنا أتي هجتس ربا كنياتس إن الله يغفر الذنوب جميعا الله دلو وانتفا حالتاتين اسمي في إيسا إنه هو الغفور الرحيم اسمه رحيم أكار رحمتك نما قد أكان دلي كنما إيسوس اسم في أمس جالوانك يوانتك لبوتي يا في تيسانينو تنين اسم قمتشيس ربنا الدنيا في آخرتو سنها قمتشيسو وان الردور قوتنيني نتبيكي كما دالمتا وان أما الرجرتوني مدالمتا بيك الردور ربي بيكا أما تقول أندور إيسا ترغبو أماني مدالمتا أما وانا تجرتو كوان دراني سنسيتي أوديسو أن أنت أورو إنيان سرال لنجين تاريخ بريدا تكانين غرسك يكا أران تنانو راقولا عالمة قوتو تر إني كن إمام القعنبي جاني نمني نگر غار مجرى إمام القعنبي نمني سنكي سابق يوم بين سيفيني ما بر إمام القعنبي جتون عالمة قدوة رباني إمام أبو هاتم الرازي عالمة جرهيتي في والتعديليت يو إمام أبو هاتم الرازي كجيبا سنجي هم فيتي نمني حديثة يو أتبيغا تاتي رافضة تنجرو يو إني نمو دغاتي سنجي أموني كيبالم يرو كرجم بكا حق أتجي وان غريتي إنجي سنجي چنفر أتمان اتدك أبسن إمام القعنبي كن إمام أدو هنتان درو أبليان كيا دردروتا ولين أولا تر إني كن دردر ولين أولا وان نكيسا نمني غارين هنو هجن نمو هججو تر فرشو دغو تر والعياذ بالله فرشو دغو تر غابتو كو دردروتا كيسا ولين فرشو دغه اودو دويمو جرودتي عالم تچغودا غانغي إسا يابته بون إسلامات الرت اودو ديمو جرو عالم تچغودا وجولا غر إني إمام أبي بسام شعبة ابن الحجاج البصري قدس الله روحه عالم حديثاتي إني إسولي والقنم يرو إسولي والقنم لا ليتتي مودي تكابتشوفت إن يجاين بوكوني غانغيرتي كانت كديمو كون أي بر شعبة دابر المحجاجي بر هم بيتوني إني بر عالم رباني دكتور حديثاتي برجين دكتور حديثاتي حديث من ونياتا ولا والو بنجين يرو كان حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جانين میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناہینی جین یو ربین اسنی لافسے نم درد آبتنی نم گرسو ربین اسنی لافسے ربین آنافی اسنی بو ربین وہا لافسو تی obboleeyyan kiyya waan hawaasni keessa jiru oduu hin beene nama dura dhaabbattee nama gorsanii sinjaan ayli dardara oduun beeyni akkumatti lafa dhaabbattee habumbulutti takala gara jechuu san dhaabbadhu aalimtichu kun aaliman sinjeebar waan inni qabu isarratti apply godhe yeroo laaluun sakhraanee jiramoo kam achi gubbaa jiraami حديث إمام البخاري أوديس سياسة كيستي طيب الله ثراه
أبي مسعود البدري الرادف رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وآله وسلم مجي إذا لم تستعي ففعل ما شئت فأمل ما شئت يوهن كم فن وان فيته حجته جين نمني فرشود بني كم فتح وانو ما إسرد ديم تفوده أبلا يرغد يرو سنتك قلبين إسا بناتو حديثا سن أكسمتك أبتيتما ججيرا فرشون الراولي نرتي حرامي جي هندوه أبدا مالين غرو كبا غم ربي ديبيون كبا ديبي مالين غرو كبا ilmi barachuu qaba ilmi barachuu tisee Shu'baa ibn al-Hajjaj kun deeme beeke rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a isa biraan dhaqaa yeroo ji'u inni du'ee ja'aniin obboleeyyan kee aalima kanaami ka isaaf kana ta'eega sababa ta'eef du'ee ja'aniin imaamu Maalik qabatu abbaa madhaba ilmi isarraa barachuu tisee obboleeyyan kee barate aalima rabbaanii ta'e darasaa isaan lama isiniifimu nimu mali makalaka jira zura emu au kutaka sallu ala nabi abo darasaa lamaan isaa imaamu al-Bukhari fi imaamu Muslimi maal jettambo waan duraaniitii ni miti waan ammaatiin madaalamtaan sinjeeba darasoonni lama gurbaadheen gadda farshoo dhuge darastootni lama isaa إمام البخاري في إمام مسلم تراني وفساني ربي الرحمة أقولوا في رحمة واسعة شيطاني بونيتي توبة هندبو تيتي مجرمتي نبي آدم دلي دلقيتي إلمنا ماتي دلي حجتون يو غم ربي ديبتي إلمنا ماتاتا يو أمود آدتي صفا شيطانات أكمتي بو أبدا دين ربي نبي آدمو يا ربي يلبوتي يميني جرة أو في نقول إيجي نماتاتا إلمنا مات ilma namaa ta'uu beekamu shayxaana ta'uu beekamu awoo ilma namaatiin raayis mu'mina akka sahabaa san rabbiin waa godhu yoon dhugaa qunname rabbiin raa yoo dogoggore hammeenya nafseetii yaatiif shayxaana raay karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabu raayis allahan intifama isiniif karaa dildila jannata isinii ta'ee ani ibidda jahannam keessatti wal yaadu billaa na darbu raayis allahan intifama anis kan hin dubbadhe isinlee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaatu rabbiin yaada muraada isaanii warra guuteef rabbiin waa godhu umrii dheertuu barakaa qabu dalagaa gaarii waliin rabbiin waa godhu warra amantaa islaamaatiin dhaabbatu rabbiin waa godhu warra amantaa islaamaatiin taa'u rabbiin waa godhu warra amantaa islaamaatiin ciisu rabbiin waa godhu beekumsa faayidaa qabu rabbiin fuula isaatiif rabbiin waa godhu warra toobaan isaanii qeebalamteerraa rabbiin waa godhu allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته